Toko whā ngā tāngata I mate I te tukinga o ngā waka e rua I te waiariki I te ata nei. Mō ngā tai pitupito o te wā me whakawhiti atu tātou ki tā tātou kai kawe kōrero kia Irena Smith. Irena, hea ngā kōrero kai a koe. O kei te haere tonu ngā mahi a ngā prihimana kia moho ai rātou he aha te pūtake o tēnei aitua I roto I te ngahere o Kaingarua I te ata nei. I tuki atu tētahi wēne ki tētahi taraka maurākau paina, ko te mutunga iho he mate, he wharanga, anō hoki. At about 6:30 this morning, a van containing 5 occupants has crashed head-on into a fully laden logging truck. 4 of those occupants in the van have unfortunately died at the scene, with the 5th being flown out to a local hospital for medical treatment for moderate to serious injuries. The driver of the logging truck is uninjured, but as you can understand is very shaken. Hea ngā kōrero tāpiri a ngā prihimana mō tēnei parekura, Irena? O hei tā rātou ahakoa keiro ngahere te huarahi e harai te mea he ara tino mō rea rea kua hira anō hoki te rori I te nuinga o te wā ko ngā taraka kawe rākau paina ngā kai whakamahi I te huarahi. This road is an operational road in respect to forestry. There are large logging trucks that use this road frequently. So it is a road in very good order, but you certainly have to know what you're doing to drive on this road. Ka mutu hea ngā kōrero mō te hunga I mate? E whakapae tiana he kaimahi ngahere ngā tāngata I roto I te wēne. Kua haria ngā tūpāpaku ki te hohipera o Rotorua. E ai anō ki ngā prihimana e whakahaere hia he karakia I te ata nei ki te wāhi I tuwai te aitua hei hiki I te tapu. Ko te tumana ko kawawe te whakahoki atu ngā taonga o te mate ki o rātou whānau. Engari ka haere tonu ngā whakatewhanga a ngā prihimana kia puta rāno he whakatau mō te aitua nei. Scotty. Mihi ana kia koe, te tuahine Irena I ena whakamārama. Kia ora, tēnā koe.